Moja ya jukumu kubwa ulilonalo na wajibu ulionao katika maisha yako ya kila siku ni kuhakikisha unalinda moyo wako kuliko vyote uyalindaye. Ni kulinda moyo wako kuliko yote uyalindaye. Maandiko yanasema katika Mithali sura ya 4 mstari wa 23, linda moyo wako kuliko yote uyalindaye, maana huko ndiko zitokako chemchemi za uzima. Maana huko ndiko zitokako chemchemi za uzima. Haya ni mahesabu ya kibiblia ambayo inawezekana yanaweza yakakushangaza kidogo. Maandiko yanaposema linda sana moyo wako, hayajakosea. Maana yake usilinde sana kazi yako kuliko moyo wako, usilinde sana biashara yako kuliko moyo wako, usilinde sana masomo yako kuliko moyo wako, usilinde sana mke wako kuliko moyo wako, usilinde sana mume wako kuliko moyo, usilinde sana huyo mchumba, si girlfriend, si boyfriend, usilinde sana kuliko moyo wako. Alivyosema linda sana moyo wako, maana huko ndiko zinapotoka chemchemi za uzima. Maana yake ni kwamba ukishindwa kuulinda moyo wako kuliko hayo mengine, uwe na uhakika hayo mengine utayapoteza kwa kushindwa kwako kuulinda huo moyo. Sijakosea, ndivyo ilivyo. Ukishindwa kuulinda moyo wako, uwe na uhakika utayapoteza hayo mengine ambayo uliyapa kipaumbele kuliko moyo wako. Kwenye moyo wako kuna maono, kwenye moyo wako kuna amani, kwenye moyo wako kuna furaha, ndani ya moyo wako kuna chemchemi ambazo zinaleta uzima kwenye hayo mambo mengine unayoyafanya. Kuna chemchemi ambazo zinakusukuma uifanye kazi unayoifanya kwa ubora. Kuna chemchemi zinazotoka kwenye moyo wako zinazokufanya uitunze hiyo ndoa. Kwenye moyo wako ndiko unapotoka chemchemi nzuri za kukufanya ndoa yako endelee kustawi, uendelee kuifurahia ndoa yako. Kwenye moyo wako ndiko zinapotoka chemchemi za kuendelea kukufanya uendelee kuwa bora katika hicho unachokifanya. Kwenye moyo wako ndiko kuna chemchemi, kuna maono, kuna nguvu ambayo inakupeleka kwenye maono ya kukufanya uwe na kesho bora. Maana yake sasa moyo ndio kiini cha mambo yote. Kwa mujibu wa maandiko, ndiko kunakotoka chemchemi za uzima zinazoleta uzima katika unachokifanya, zinazoleta ustawi katika hicho unachokifanya. Maana ukishindwa kuulinda moyo, umepoteza kila kitu, unaweza ukapoteza kila kitu. Na wajibu mmoja wapo wa kulinda moyo wako, unapaswa kulinda na taarifa ambazo sio sahihi, ambazo zinaweza zikaingia kwenye moyo wako na zikasababisha ukaipoteza kesho yako kabisa, zikapoteza au zikaharibu mfumo mzima wa maisha yako ya kila siku. Nitakupa mfano mwepesi. Maandiko yanasema katika Mwanzo sura ya 3, mwanamke alishawishiwa kwa kusikia, na njia mojawapo ya kufikia moyo wa mtu ni kwa njia ya kusikia. Ukitaka kufikia moyo wa mtu, hakikisha unampelekea taarifa fulani. Kusikia ni mlango wa kufikia moyo wa mtu. Maandiko yanasema Hawa alipotoa sikio lake kumsikiliza nyoka, alipenyezewa taarifa ambazo hazikuwa sahihi, na mwisho wa siku zikapata nafasi kwenye moyo wake, akatekeleza yale maelekezo, na maandiko yanasema matokeo yake walifukuzwa kwenye ile bustani ya Eden. Maanake kumbe angelinda sikio lake ili asipokee taarifa ambazo sio sahihi na asizipe nafasi kwenye moyo wake, wangeweza kuendelea kubaki kwenye bustani ya Eden. Ila kwa sababu alishindwa kulinda moyo wake dhidi ya taarifa ambazo sio nzuri, walijikuta wako nje ya bustani, wanaishi nje ya kusudi la Mungu. Kwenye maisha yako, hakikisha unalinda moyo wako kuliko yote yalindayo. Tunza moyo wako kuliko chochote unachokilinda. Hakikisha kuna taarifa zingine haupaswi kuzisikiliza, epuka kuzisikiliza. Kuna taarifa zingine zimebeba uchungu ndani yake, na uchungu unapoingia ndani yako unaenda kuua mbegu njema iliyoko ndani yako. Unashangaa una slow down, unaanza kuishi maisha ya chini ya kiwango, kwa sababu uliruhusu moyo wako upokee taarifa ambazo zinapandikiza mbegu ya uchungu ndani yako. Taarifa zingine zimebeba mbegu ya kuua kitu cha kimungu ndani yako. Ghafla unashangaa unasikia taarifa fulani zinaua kasi yako ya kuendelea mbele katika kumtumikia Mungu, zinaua kasi yako katika kuendelea kudumu kwenye kuwa mwaminifu kwenye ndoa, zinaua kasi yako, zinaua ubora, zinaua mbegu, zinaua chemchemi ya uzima ambayo inakufanya ulinde, ustawi kwenye ndoa, ustawi kwenye kazi, ustawi kwenye uchumi, ustawi familia yako, watoto wako wastawi, mume wako aweze kustawi,
mke wako hawezi kustawi, zile taarifa zinaenda kuua mbegu njema ndani ya moyo wako. Kwa hiyo hakikisha unalinda moyo wako kuliko yote yalindayo. Moyo ndio kiini cha mambo yote ambayo unaweza ukayaona katika maisha yako ya kila siku na katika maisha ya mtu mwingine pia ambaye unamwona. Mungu akubariki na akutunze.